Babogedi ba rena ba ditaba tša leleme la Sepedi le ba kanala ya DTT re a lamogela. Re lesolela tšona go tšwa Studio 10 Auckland Park. Re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. Ditsebi di re go fetoga ga maemo a boso le go hlatloga ga ditheko go tšwela pele go ama ikonomi le go hlola tlhaelelo ya mešomo ka nageng. Tabi re tshwara bohloko yena mama. Re tshwara bohloko ba tluwa mama. Maphodisa a Gauteng a nyakišiša masetlapelo a mahu a barutwana ba bane ba bararo ke bana ba lapa le tee. Bagešo Thobela ke na le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Seemo sa boso sa go fetoga ga mmogo le go hlatloga ga ditheko go tšwela pele go ama gampe mafapha ao a fapafapenego a ikonomi gomme seo se hlola tobo ya mešomo. Tlhokego ya mešomo ka Afrika Borwa e nameletše go tloga go diperesente tše 32.9 kotareng ya mathomo ya mongwaga go ya go diperesente tše 33.5 kotareng ya bobedi. Lefapha la tša temo ke le tee la mafapha ao a nago le palo ya godimo ya tobo ya mešomo e dikete tše 45. Mafapha a boithabišo go akaretša dihotele le mafelo a go rekiša dijo a lahlegetšwe ke mešomo e dikete tše 100 kotareng ya bobedi. This time around, the main issue, to the current drop in the jobs, it has been mainly the effect of the El Nino. I mean, this is something that we've talked about for quite a long time, since the beginning of this year, given the fact that we have experienced quite a significant, drought, which we haven't seen for quite a while, at least for the past few seasons. So as a result, the sector declined by 5% or around 45,000 jobs that have been lost from the 940 that we had from the previous quarter to around 900 to close to 886 to this quarter. And this is a number of various of reasons can be associated with this. Mainly the grains was one. Grains and oilseeds those are the sectors where we are anticipating a decline, mainly because of the drought that I was referring to earlier on. We know from the study of economics that the only way to create jobs is through a stimulation of higher economic growth. So, in the final analysis, the Government of National Unity should focus on initiatives to increase South Africa's economic growth rate, thus creating more job opportunities for the people in the country. Bjalo ka mehla re botšišitše gore maikutlo a gago ke a fe morago ga gore tlhokego ya mešomo e oketšege ka diperesente tše 33.5 mo kotareng ya pele ya ngwaga le gona tharollo e ka ba efe bothateng bjo. Letlakaleng la Facebook, Gabriel Mapea o re go kweša bohloko kudu gore dipalopalo tša tlhokego ya mešomo di phela di golela godimo. Ka Limpopo go tletše meepo yeo e sa šomego, mmušo nke o loge leano la gore meepo yeo e bulwe batho ba šome. Sophie Mashishi yena o re nna ke re bao ba ka kgonago go hlola mešomo ba dire bjalo ba seke ba lebelela mmušo. Ge motho a na le bonnyane bja mašeleng a rekiše dienywa goba merogo gore a bee sengwe tafoleng go iphediša. Mantšadi Mashilo o re re lahletše toulo ka tlhokego ya mešomo ka ge nakong ye nngwe bao ba mmušo wa gona ba kgetha batho go ya ka mengwaga. Gabriel Roger o re tlhokego ya mešomo e tloga e le hloba boroko kudu ka monageng gomme ke nagana gore go ka ba kaone ge mmušo o ka thekga batho bao ba nyakang go ithomela dikgwebo tša bona ntle le go ba kgetholla.
Balwetši ba bušetšwa morago bookelong bja Themba ka Kapkobweni ka Mpumalanga. Bašomi ba ngadile mošomo ka morago ga go tšhošetšwa ditiragalong tše pedi di aroganego mafelelong a beke. Banna bao ba bego ba itlhamile ka dithunya ba gapeleditše go tsena ka bookelong le go laela dingaka gore di thuše batho bao ba babedi bao ba nago le dintho ka morago ga go thuntšhwa ka Labohlano la go feta bošego. Gomme le ka Sontaga tiragalong yeo e nyakilego go swana, lapa le tšhošeditše le go gapeletša bašomi go ba thuša. Sepetlele se be se šoma ka bašomi bao ba sa felelago ka mošupologo. Ditirelo tša thušo ya maphelo di amegile bookelong bjo. Bašomi ba ngadile mošomo morago ga ditirelo tše pedi tša matšhošetši. Baitlhami ka dithunya ba gapeleditše dingaka go oka disenyi mmogo ka dikgobalo tša dikolo ka Labohlano. Matšatši a mabedi morago ga moo, lelapa tsoko le šomišitše boganka gore baoki ba thuše ngwanabo. Se morago ga dikgwedi tše tharo go tloga mo la foramo ya tša kgwebo e šupe bolaodi bja bookelo ka dithunya malebana le dithendara. Bookelo bo ile bja tswalela lebaka la go feta dibeke tše pedi. Go sa le bjalo, kgoro ya maphelo ya profense ile ya tshepiša go matlafatša tšhireletšo. Bjale bašomi ba nyaka gore polokego ya bona e fiwe šedi mo nakong ye. Balwetši le bona ba goga ka gara ba boditše gore ba boele morago ntle le go hwetša thušo ya kalafo. I brought my 2 children for consultation and another one for counseling. We didn't even get medication. Kgoro ya maphelo ka profenseng e nyamišitšwe ke go phutlama ga ditherišano. Go sa le bjalo, balwetši bao ba lego seemong sa go tlhobaetša ba gare ba išwa maokelong a mangwe. Number one, the first demand that the security company that was there when this incident happened is removed, which is a process. We're hoping that before Friday we will then have finalized that process. And then the second demand was that there was a perpetrator who came into the hospital in the previous incident where a court order was issued that he might not enter the hospital. Unfortunately, he did. Bašomi ba e ka nne go se tšwele pele ka mošomo go fihlela dinyakwa tša bona di phethagatšwa. Maphodisa a tsene fase ka dinyakešišo. Re sa lamogela maphodisa a Gauteng a nyakišiša mahu a bana ba bane ka profenseng. Ba bararo ba bana bao go begwa ba ile ba hlakahlakana ba le sekolong sa dithuto tša tlase sa Everton ka Sebokeng, mola o tee a be a le sekolong sa sekondari sa Tsakane. Go ya le ka kgoro ya thuto ka Gauteng, barutwana bao ba be ba le go grade 3, 4 le 5 gomme ba kitimišetšwa bookelong mo ba hlokofaletšego gona. Baagi ba santse ba gamaregile thata ka tiragalo eno. Tabe re tshwara bohloko ena mama. Re tshwara bohloko ba tuwa maka mama. Barutwana bao ba tlhokafetseng e bong re Thabile Mokgatla wa dingwaga di le 11, monnawe e leng moeketsi wa dingwaga di le 10 le Tshepiso Tsotetsi yo e leng tsala bone ba tlogile ka Mantaga mono legaeng la nkoko wa bone go ya sekolong fela ba reteletswe ke go boa. Baeteledipele ba baagi ba supile tshegetso go ba lelapa. Ya ka lelapa ka masepala re ba refera as indigent. So but in terms of with indigent funeral re bone re sa tlo khotsofatsa ba lelapa le setšhaba at large, because we then re teteletse re batla undertaker e tla kgona go thusa ba lelapa so that those 3 children ba thole a dignified funeral or dignified service, so that at least family e be at peace or be na le justice we on. Kemedi ya Lefapha la Thuto la Gauteng e tsogile e etetse ba lelapa. Tomile komiti ya gore tlo ba thusa ka segopotso sa bana ebile le gore bana ba be baneng ke ra poloko ya bona. Mabona o tlhagisitse gape fa mapodisi a dira dipatlisiso mabapi le morutwana wa sekolo se segolwane sa Tsakane yo go begilweng a tlhokafetse morago ga go ja setlhare sa magotlo. Bana ba babedi ba ba dirang grade 8 ba ba setsana. Go ya ka botlhatsi bo re bo boneng re a bona gore awa ba lekile gore ba tšee bophelo ba bona. Ya le maphodisa a nyakišiša gore e ka ba go diragetse mongwe. Mabona o supile fa ditirelo tsa thuso ya tlhaloganyo di tla tswelela go rebolelwa barutabana le barutwana. Molemo wa Motho wa SABC News, Everton.
Kahlolo ya molato wa panka ya VBS tla thieletswa ka Labohlano. Molato wo o akaretša balatofatšwa ba 13 bao ba lebanego le ditatofatšo tše mmalwa tša bohodu, bofora, go gweba ka tšhelete ka tsela yeo e sego molaong le ditiro tša bomenetša tšeo di ilego tša feleletša di hlola go phuhlama ga VBS Mutual Bank. Moemedi wa molao wa balatofatšwa ba babedi, moadvokata Sean Abrahams, o kgopetše kgoro ya tsheko gore ba babedi ba tsekišwe ka go arogana. O re se tla kgonthišiša gore ga ba kgethollwe. Community Policing Forum ka Kimberley e ipileditše go sephodisa sa Afrika Borwa SAPS go tlabela maloko a yona gore a kgone go lwantšhana le bosenyi makeišeneng. CPF, baetapele ba sedumedi, badudi le mekgatlo ya badudi ba kopane le sephodisa sa Afrika Borwa ka Galeshewe go ntšha sa mafahleng ka ga go gakala ga bosenyi ka tikologong ya bona fao ba rego maphodisa ga iše felo ka thoba boroko bjo. Foramo ya polokego ya baahi e re e na le tshabo ya gore ditlolo tsa molao di tla tswa taolong ha fela o sa romelwe bahlanka ba sepolesa dibakeng tse aparetsweng ke botlokotsebe Kimberley. Ho bile le ho eketseha ha dipolao, ho hweba ka dithethefatsi le dintwa tsa bong Kimberley. Re lapile re kopa government e re thuse ka di-drug laws a di tšwe mo lekeisheneng la rona re lapile. Mekgatlo e ipileditse ho makala a toka ho potlakisa ho nka mehato kgahlano le bahlekefetsi ba bana le basadi. E boetse e bontshitse ngongoreo e kgolo ka bahwebi ba dithethefatsi ba nkileng taolo ya Kimberley le hore bahlanka ba sepolesa ba fumantshwe dikoloi tsa ho sebetsa. The number of the police needs to be more than the drug lords. Not the drug lords numbers need to be more than the police. We are asking that police need to change how they are operating because criminals now knows when are the police knocking in and when are they knocking off. If things are not going to change, as the community, we need to make everything stand still now. Because this is the last time we are going to come and plead for communities to be serviced. SAPS are the only people in Galeshewe, the members here, who don't know where the drug dealers are. Mokomishenara wa sepolesa ya tshwereng se maratswana setrekeng sa Francis Bad eleng Nicholas Mtongana o tshepisitse hore sepolesa se tla sekela dilo tsa baahi tsebe. Mtongana o boetse o re ditletlebo tse ding tsa baahi di tla fetisetswa kantorong ya tonakgolo ya profense. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Barutwana sekolong sa secondary sa Maselwanyane ka motsaneng wa Madibe a Gakubu kgauswi le Mahikeng ka Northwest ba be ba ipelaetša ka ntle ga meago ya sekolo go tloga ka Labobedi mesong ba lwela go hwetša dinamelwa tšeo di loketšego tsela tša go tshepagala. Ba re ge sa le ngwaga o thoma ba be ba fihla sekolong ka morago ga nako ka baka la mathata a dinamelwa. Barutwana bao ba gakanegilego ba re se se hlola gore ba šalele morago ka dithuto tša bona, ba ikana go se boele sekolong go fihla ge dillo tša bona di rarolotšwe. Barutwana ba sekolo se segolwane sa Masolanyane ba boloditse ditshupetso ba lopa gore kgwetlo ya bona ya dipalangwa tsa sekolo e rarabololwe. Ba ka ya gore barutwana bao ba dulang mo metseng e tshwana le Makhubung, Madibe, Makgabane le Tshwenyane gareng ga e mengwe le barutwana bao ba ikaegileng ka dibese tsa sekolo ba tsena thari ka ntlha ya dipalangwa tseo di sa siamang. Bese e kua misi ya staka ha re tsenya mo sekolong ka nako overload re kgona go nna le one after school fela re tsamaya ga magaeng cause e tla be le rona le bana ba Madibe go kgona go tla le ka maoto after break ya re kgona go reetsa sentle gore Kemedi ya lekgotlataolo la sekolo ya re ntse ba leka go ikgolaganya le batlhankela ba ba maleba ka ga morero ono mme ba se atlege. Ntlha ya sekolo transport e simolotse ko tshimologong ya ngwaga. Sekolo se ne se filwe dibese di le 7 mme dibese tse ga di dire tsotlhe ka bosupa. Go na le bana ba baneng ba collectiwa ka di early hours gore ba tla ba goroge ka nako mo sekolong gore transport e boe gape e go collecta bana. Ba bangwe bana ba kgona go tsana le ka piroto ya bobedi
go ya le ko breaki and ka tsela e ntseng yalo ba fitlhela ba bangwe ba ba siile ka dithuto. Re sa le foo lefapha la tshireletso ya baagi le tsamaiso ya dipalangwa mo porofenseng le a re le samagane le morero ono. Lefapha le ka ya gape gore le tlile go thapa setlhopha seo se tla samaganang le kgwetlho mo dipalangweng tsa barutwana go raralla porofense. Re na le jalo panele ya baitseanape ba e leng gore ke netefaditse gore ke rile ka re ga jaana re netefatseng gore re na le batho ba e leng gore ba bereka ka dibese ba e leng gore ba tle go netefatsa jalo gore ba re thusa ka gore o tlhoka batho ba e leng gore ba mo industry ga o tsaya motho e leng gore ga ana maitemogelo gangwe le gape re tlo go na le mathata a ntseng jang jaanong batho ba rona ba e leng gore ke ba supply chain management ga jaana ba samagane le ntlha gore re bone gore re ntsha makwalo re fa ba e leng gore ba kgonne jalo go qualifya gore ba tle gore thusa go samagana le bothata. Ga ba gare lefapha la thuto mo porofenseng la re le tla dira timetable eo e tla kgontshang barutwana go boelwa ke nako eo e ba fetileng ya dithuto. Zebulon Maini, SABC News, Madibe a Gakubu, gaufi le Mahikeng. Ditaba di tswela pele. Malapa a mangwe ao a hudušitšwego ka morago ga masetlapelo a go phutlhama ga letamo la moepo ka Jagersfontein ba re mafelelong maphelo a bona a tla boela sekeng. Ka la 11 Lwedi 2022 malapa a ka bago 160 a ile a hudušwa ka lebaka la go phutlhama ga leboto la letamo la moepo mo go hlokofetšego batho ba babedi ka go le lengwe le bjale setopo sa Mantele Mokgadi wa mengwaga e 50 se sa timetše. Ba moepo wa Jagersfontein Developments ba file badudi bao ba amilwego ke pharela yeo dintlo tše ka bago 100. Ke letšatši le leso go batšwa setlhabelo bao ba lahlegetšego ke dintlo morago ga go phatloga ga letamo la moepo la Jagersfontein. Masetlapelo a tlogetše ba bantši ba sena magae ba letlalelong ebile ba sena tshepo. Go bile boima go kgoboketša mašeledi a bona. Moepo ya Jagersfontein o tshepišitše diranta tše dimilione tše 150 go tsošološa le go aga dintlo tše dimpšha. Baamogedi ba dintlo ba re bjalo ba imollogile. Bekera ka ofela bogokwa ke botsebe hantle ba ne ke tatetse tsatsing lena la ka jenela. Seo ke leng ka latlhelwa ke sona. Ga latlhelwa ke sona ba re mme o tla lwantsha ke re ke. Ga latlho ba pedi a bua monata ba re. Seo re leng ga latlhelwa ke sona. Re a se fumana. Masepala wa Kopanong o re se ga se a fela. Batšwa setlhabelo ba 40 bao ba amilwego ke se ba dintlo tšeo di sa tšwago go agwa le tšeo di mpšafaditšwego ga di tiišetše tefo yeo e ba swanetšego. No tsatsing lena re fana ka matlo a 106 ona mona motseng wa rona wa Jagersfontein and process e ya go fana ka matlo ke process e le gore ga e qete tsatsing lena re ntse re tlo tswela pele fana ka matlo. It might be a bit tricky for us to be able to compensate all the claims in the way that they want, especially the ones that are with lawyers, because they are claiming quite a huge amount of substance of money, which we say, no, let's find a way to compromise and settle what we can possibly do. Mme tsatsing lena mo re emeng teng o e bona hantle e etsahala ntho ena e leng gore re a encourage haholo bana o tlo thola gona re na le lefatshe jalo ka mmuso bona ba tlile ba re thusa ba aha matlo ke yona ntho re encourageang haholo eno gore mmoho re ka kgona go deliver. Ka letšatši la bo 11 Setemere o tla hlathwa mengwaga e mebedi ge e sa le masetlapelo a go phatloga ga letamo a direga. Afrika Borwa e leanong la go swara dipoledišano tša kgwebišano le dinaga boagišane Botswana le Namibia morago ga gore dinaga tše ka bobedi di tsebiše kiletšo ya thumelontle ya ditšweletšwa tša ka monogae. Tona ya temo John Steenhuisen o re ba šoma go tee le tona ya kgoro ya kgwebišano le diindasteri Parks Tau go swara ditherišano le dinaga tšeo ka bobedi mabapi le thumelontle ya ditšweletšwa go etša dinamune le tše dingwe. Steenhuisen o be a boledišana le balemi le batšeakarolo ba bangwe nakong ya kopano ya ngwaga ka ngwaga yeo e beakantšwego ke AgriLim ka Modimolle Limpopo. Bathati ba lefapha la temothuo ba re lephata leno le botlhokwa thata mo ikonomi ya naga. Tona John Steenhuisen a re ba ikelela go tokafatsa seemo sa temothuo.
temothuo e lebagane ke dikgwetlho jaaka dikgato tse di bokoa tebang le tshireletso ya lephata kgatlhanong le ditwatsi tse amang temothuo. At the moment, we are locked out of a variety of markets, including some where we have trade agreements, because of biosecurity concerns. Citrus black spot, foot and mouth disease, and an African swine fever, and avian influenza. We are locked out of the red meat industry with one of our largest trading partners in Europe because of these concerns. Dinaga tsa Namibia le Botswana di gatisitse tshwetso ya go atolosa thibelo ya thomelogare ya dikuno jaaka nama, merogo le maungo go tswa mo Afrika Borwa go ya kwa dinageng tseo. Steenhuisen a re tshwetso eno e ama kgwebisano. There are discussions that will be taking place, and Minister Tau and I have consulted each other. He'll be taking the lead on his discussions with his counterparts from trade and industry in those countries. We believe we can find an amicable solution. I don't think we need to end up with situations where, you block our products, we'll block yours. The focus should not be on policies. Sort out the policies that need to be sorted out. And there's a few policies that we need to dust off and new ones we need to bring in. We need to excite the farmers again to say, but invest in your mind as a farmer and be a farmer. Mo nakong e nngwe dipalopalo tsa bošweng di bontsha fa batho ba fetang 45,000 ba latlhegetswe ke ditiro tsa bone mo lephateng la tsa temo. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Modimole. Bagešo di felela mo ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso ka Pule Rakgwathe Thobela. mogedi wa SABC Madumesha go tša boso bošome le kgone re bona gabotse mara wa pharepharele ka dikalong tša ka borwa bodikela ba kapa o fitlhabelo ka kapa o fitlhabela ge ile ka dikalong tša ka botlhabela re bona gabotse ka dikalong tša ka KwaZulu-Natal le Portland go tonya le gabola ka dikalong tše le ka seemo sa go tidifala ka dikalong tšeo la ka moswane re sa bona gabotse mara wa tla pharaphara belo ka dikalong tša ka kapa o fitlhabela go tsena belo ka dikalong tša ka Mpumalanga lona le go ka KwaZulu-Natal ka dikalong tša ka Durban magešo ba tirelo tša boso ba re lemoša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le lewatle le le tlhafilego ka dikalong tšeo di lego ka kapa o fitlhabela ka borwa bodikela ba kapa re sana le moya montši o tla ka dikarolong tše phefo ka dikarolong tše a re tlhokomeleng magešo la ka moswane ba sa re laetša gabotse gore a re tlhokomeleng re ka ba le lewatle le le tlhafilego maphoto a metsi a phagama bjalo ka dimetara tše 5 ka dikarolong tša ka kapa botlhabela go fitlhabelo ka dikarolong tša ka bo Cape Town gona ka borwa bodikela ba kapa ge re ya gore kgratša temperature ya bošome le kgono re thoma ka province ya ka Gauteng le tlasa gabotse la Mariga o le ka Pretoria 23 e fela mo mesong wa laetša go tla ba go tšedifetše go fodile go fitlhabelo ka bo Springs lona le go ka Johannesburg kgratša ke 20 ka moka ke la Mariga magešo a rapareng gabotse re ya gona ka dikarolong tša ka Limpopo province le tla sa gabotse go ma-Afrika Borwa la laetša le ruthetše la ka moswane o le ka Polokwane 28 go tsena belo ka tsaneng le a fiša la ka moswane 33 go tsena belo ka Bophala Borwa 35 le laetša gabotsenyana fela le tabe le fiša magešo a rapareng gabotse ge re ya ka dikarolong tša ka Mpumalanga la ka moswane go laetša go tla be go fodile ka mašišing gona le go ka Ladyburg ka bo Middleburg bjalo go tsena belo ka bo Carolina kgrata ke 24 ka dikarolong tšeo laetša e le tabe le fodile e la Mariga go fitlhabelo ka bo Emele ka KwaZulu-Natal re le bona la ka moswane tla ba le lebotse go ma-Afrika Borwa o le ka bo Ulundi le tla sa gabotse le a fiša mo mesong gabotsenyana fela kgrata ke 13 fela mosagareng wa sekgalela re bona gabotse ke 27 go tsena bele ka toropokgolong ya ka Durban go laetša go fodile wena le go ka kapa botlhabela re boletše ka gore mara a tla pharaphara ka go kgetha dibaka di ka tlase ga 20 ka dikarolong tše dintšhi magešo a rapareng gabotse go fitlhabelo ka bokwano joli go a tonya la ka moswane ka borwa bodikela ba kapa le tla sa gabotse go ma-Afrika Borwa ka dikarolong tše le a fiša le a tonya la ka moswane o le ka bo Cape Town kgrata ke 13 go tsena bela ka bo Hermanus magešo a rapareng gabotse mare a tla pharaphara bela ka go kgetha dibaka re boletše bjale gore kgonagalo tša dipula di gona go le ka kapa botlhabela gabotsenyana fela ka kapa le boa